Reka mwifurize kugubwa neza ndetse ngo ikaze mu makuru tukuzaniye. Dutangiriye mu kinyamakuru Daily Star ku mutwe iki kinyamakuru batangirira mu mikino ya FA Cup. Sheffield United yasezereye Tottenham yitsinze igitego kimwe ku busa. Ikipe ya Southampton Descent isezererwa na ikipe yo muri League 2 ikipe ya Grimsby ibitego 2-1. Southampton irasezererwa mu gihe ikipe ya Burnley yatsinze kimwe ku busa Fleetwood. Mu gihe batubwira ku ruhande Alejandro Garnacho kabisa yitwaye neza mu buryo bw'agatangaza afasha Manchester United gusezerera ikipe ya West Ham Old Trafford ibitego 3-1. Igitego cya mbere cyatsinzwe na Saidi Mohamed Benrahma umunyalgeria, maze kuri kona umupira uruhinduwe neza cyane no bita Bruno aritsinda uwo bita Naif Agüedi mu buryo bw'agatangaza prasa neza kabisa kavinga umupira kuri premier poto bita Alejandro Garnacho tsinda igitego cy'agatangaza kabisa mu gihe Fred yaje kuba atsinda igitego mu minota y'inyongera irinje yasimbuye birangira ari 3 bya Manchester United kuri kimwe cy'ikipe ya West Ham Diamonds. Birangira David Moyes asezerewe mu gihe Fulham nayo yakomeje kabisa yari yakomeje twagiye tunabigarukaho. Mu gihe rero banatubwira ku ikipe ya Grimsby ikipe kabisa yasezereye ikipe ya Southampton Descent, banatubwira tombora ya kimwe cya kane kirangiza ikipe ya Manchester City atomboye Burnley. Vincent Kompany Mpuyi Jean Paul yahoze ari kapiteni wa City agiye gura ni ikipe yahoze mabereye kapiteni, mu gihe Pep Guardiola agiye gura n'umukinnyi we mu minsi yashize. Mu gihe Manchester United izakina n'ikipe ya Fulham, mu gihe Brighton izakina n'ikipe ya Grimsby, mu gihe ikipe ya Sheffield United izakina n'ikipe ya Blackburn Rovers na ikipe yo muri Championship yombi yatomboranye. Mu maguru iki kinyamakuru Daily Star banakomoza kuri shampiyona y'Abongereza yabaga ku mikino ibiri birarane. Ikipe ya Arsenal inyagira ikipe ya Everton 4-0 avuga ati suck it to Emi. Bukayo Saka watangiye kabisa abapasa abagenzi bubundi barakubita barashwanyaguza, aho Bukayo Saka yatsinze igitego kiza cyane cy'ikipe ya Arsenal. Mu gihe rero mbere yuko bajya mu karuhuko uwo bita Gabriel Martinelli Teodoro da Silva yaje gutsinda igitego kiza cyane ku makosa ya Idrissa Gana Gueye. Mu gihe rero kapiteni Martin Odegaard nawe yaje gutsinda igitego cya gatatu birangizwa ibirori na Gabriel Martinelli waje gutsinda ikindi gitego cyari cya kane cy'ikipe ya Arsenal. Arsenal kabisa igira icyizere cyo kuba yatwara igikombe cya shampiyona cyangwa gukomeza imbere mu kwiruka kuri iki gikombe cya shampiyona. Aho ikipe ya Arsenal ibonye insinzi kabisa gatatu yikurikiranya mu mikino itatu iheruka irimo yitwara neza cyane. Mu gihe banatubwira ko Van Dijk kabisa mu buryo bw'agatangaza yafashe Klopp dore ko ikipe ya Liverpool yatsinze ibitego 2 ku busa ikipe ya Wolves. Uwo bita Van Dijk, Vriche ndetse na Mohamed Salah nibo batsindiye ikipe ya Liverpool ibyo bitego. Liverpool itijya ku mwanya wa gatandatu. Banatwereka gato cyane ku rutonde rwa shampiyona ikipe ya Arsenal ari ya mbere ifite amanota 60 irusha amanota 5 ikipe ya Manchester City ifite 55, mu gihe Manchester United ifite amanota 49 ku mwanya wa gatatu nkuko Daily Star itwibutsa kuri urutonde rwa shampiyona ku makipe arwana igikombe cya shampiyona atatu ya mbere. Ikinyamakuru Daily Mirror kinakomoza nacyo kuri iyo mikino ya FA Cup ndetse na shampiyona y'Abongereza, aho mu kinyamakuru Daily Mirror ku mutwe iki kinyamakuru batubwira ko Breds ikipe ya Sheffield United yashyize hasi Tottenham Hotspur. Banatwibutsa ko tombora kimwe cya kane yabaye Manchester City na Burnley ngo ni fixtures yo kwitaho cyane. Manchester United na Fulham yo muri Premier League ya equipe ngo nayo ni fixtures yo kwitaho. Mu gihe batubwira ko match equilibre ni Sheffield United n'ikipe Blackburn na equipe yo muri Championship. Banatubwira ko Brighton ariyo yaba yaguye ahashaje ifite amahirwe menshi nyuma yo gutombera equipe yo muri League 2 Grimsby no kureba niba bazabyitwaramo neza cyane. Banatubwira ko Manchester United ikiri mu murongo wo kureba ko yakora quadruple igatwara ibikombe 4 byose. Ariko shaka kano karanshimisha kabisa. Alejandro Garnacho igitego kiza cy'agatangaza yatsinze byatumye Manchester United igera muri kimwe cya kane kirangiza cya FA Cup nyuma yaho yahise tombora ikipe ya Fulham. Banatubwira yuko rwose Fred winjiye asimbuye nawe watsinze igitego gishyiramo neza cyane umushimari mu ikipe ya West Ham bahita bayisezerera. Ati comeback y'agatangaza Manchester United itsinda ibitego 3-1 nyuma yo gutwara Carabao. Nyuma yaho bari muri shampiyona afite amahirwe ngo nabo kuba bayitwara ngo birashoboka, ndetse Europa League baracyayirimo. Ubwo ni shampiyona y'Abongereza, Europa League ndetse na FA Cup bageze muri kimwe cya kane. Baravuga ati tukahita ibi bikombe 3 turabishaka tukabishyira kuri Carabao tugakora quadruple n'inzozi za Manchester United. Mu gihe muri page intérieure mu maguru iki kinyamakuru batubwira ko Saka kabisa yafashije equipe ya Arsenal n'abagenzi be gutsinda ibitego 4 ku busa ikipe ya Everton. Bahita bashyiramo ikinyuranyo cy'amanota 5 hagati yabo ba mbere ndetse na City ya kabiri. Banatubwira ko Mikel Arteta kabisa akomeje kwitwara neza cyane. Gabriel Martinelli
watsinze double nawe yaramaze igihe mu minsi yashize atitwara neza ariko yongeye kugaruka muri forme kabisa arimo aratsinda match zikurikirana ari nako batubwira bati na Bukayo Saka wafunguye konteri y'ibitego by'ikipe ya Arsenal akabatangirira kunyagira ndetse no gukubita ikipe ya Everton ndetse na kapiteni Martin Odegaard wari umaze iminsi atareba mu ncundura yongeye kuzibona ati intsinzi y'ikipe ya Arsenal bituma kabisa ikipe ikomeje kureba ko yazatwara igikombe cya shampiyona ati imikino igera muri 13 isigaye yo gukina Arsenal irareba uburyo yakomeza kujya muri uyu mujyo cyangwa se kugenda muri iyi model kugira ngo barebe ko batwara igikombe cya shampiyona bakumbuye ari nako bahita banatubwira ati ikipe ya Arsenal imaze imikino 3 itsinda yikurikiranya ati imbere y'iyo mikino 3 bari batsinzwe 2 banganya umwe batakaza n'icyizere gato cyo gutwara igikombe cya shampiyona ati ariko bongeye kugaruka mu bihe byabo byo gutsinda bagira n'icyizere cyo kwiruka inyuma y'igikombe cya shampiyona ku ruhande banatubwira ko ikipe ya The Reds ikipe ya Liverpool kabisa yongeye kuzamuka hejuru mu bicu nyuma yo gutsinda ikipe ya Wolves ibitego 2-0 Liverpool nayo imaze imikino 4 itinjizwa igitego yatsinzemo imikino 3 muri iyi 4 inganya umwe ariko ikipinga clean sheet muri iyo mikino yose iniheruka ikurikirana byerukaga mu kwezi kwa 3 no kwa 4 mu mwaka ushize aho yamaraga imikino irenga 4 itinjizwa igitego ikipinga clean sheet ikipe ya Liverpool The Cops ese yagarutse no gutegereza tukareba kuko muri fixtures 5 zigiye gukurikira ikipe ya Liverpool ifitemo Manchester United ikazagira match reka nziteshe 3 kuko ifite match ya Manchester United yo muri weekend ikazanyuzamo match ya Burnley n'indi dakomeye ariko ikahita imanuka match 3 mufururizo Arsenal, Manchester City n'ikipe ya Chelsea. Liverpool nizaba yorohewe rero muri iyo mikino 6 ku buryo nirangira nibwo bazamenya niba bafite icyizere cyo kuza mu myanya ya mbere ariko bamaze gufata umwanya wa 6 ku rutonde rwa shampiyona. Ikinyamakuru Daily Express nacyo gikomoza ku ikipe ya Arsenal yatsinaga ikipe ya Everton iyirusha banakomoza kuri Martinelli kabisa wagarutse kuri top aho uyu mukinnyi Gabriel Martinelli yongeye kuba top man mu ikipe ya Arsenal nyuma yo gutsinda double afata ikipe yo kurusha ikipe ya Manchester City amanota 5. Nibyo kwishimira kuko Martin Odegaard bagiye kuzana uwo bita Leandro Trossard ariko uyu mukinnyi akomeje kugenda nawe asubira inyuma y'igikombe cy'isi kabisa agarutse yarasubiye hasi ariko yongeye kugaruka mu bihe bye byiza nyuma yo gutsinda muri match ishize muri shampiyona yongeye kabisa gutsinda double kuri uyu munsi batsinda ikipe ya Everton vuga ati yongeye kugaruka kuri top wanagaruka kuri Leandro Garnacho ati ni nyenyeri murika mu buryo bw'agatangaza yafashije Manchester United kuguma mu nzezo zo gutwara quadruple nk'uko ikinyamakuru Daily Express kigenda kibigarukaho ariko banakomoza kuri Grimsby kabisa ikipe ngo yakoze amateka ngo ni shock ikomeye kabisa yo kutibagirana kuri ikipe yo muri League 2 yageze muri kimwe cya kane cya FA Cup nyuma yo gusezerera ikipe yo muri Premier League Southampton Descent. Ikinyamakuru The Times nacyo kigaruka kuri izo shock yaba Grimsby yatsinze ikipe ya Southampton ndetse na Sheffield United yagaraguye Tottenham Hotspur banakomoza kuri Arsenal yashwanyaguje ikipe ya Everton kabisa ngo ikomeza kwizera kuba yajya imbere mu gutwara igikombe cya shampiyona no kuyobora table. Ikinyamakuru The Guardian nacyo kigaruka kuri Southampton Descent kabisa ngo yazimiye ya buri wirengero aho yagaraguye n'ikipe yo muri League 2 ngwizi ntwari kabisa zo muri League 2 Grimsby yageze muri kimwe cya kane kirangiza banatubwira ko rwose ikipe ya Arsenal ikomeje kwitwara neza cyane muri page intérieure ati yashyizemo ikinyuranyo cy'amanota 5 kuri yo n'ikipe ya Manchester City nkuko The Guardian igenda ibikomozaho. Ikinyamakuru iSport nacyo gikomoza kuri Arsenal yanyagiye ikipe ya Everton ibitego 4-0 ikomeje kuyobora kabisa ngo nabayobozi bahamye mu gihe ikipe ya Grimsby ngo ikipe yo muri League 2 yihanganishije abatagatifu bundi irabakubita byanyabyo mu gihe banatubwira ko ikipe ya Spurs yasezerewe n'ikipe ya Brest ikipe ya Sheffield United nkuko iSport igenda ibitubwira. Reka nerekeze mu kinyamakuru Sport mu gihugu cya Espagne kitubwira kuri El Clasico match ya Real Madrid na Barcelona kuri Santiago Bernabeu ni match ibanza ya kimwe cya kabiri cya Copa del Rey. Sport ikora titre tubwira ati Clasico yo gukora reaction ngo nubwo badafite abakinnyi nka Pedri, Lewandowski ndetse na Ousmane Dembele bafite ibibazo by'imvune ngo ariko bagomba kureba uburyo bakura resultat nziza kuri Santiago Bernabeu mu mukino ubanza wa kimwe cya kabiri cya Copa del Rey. Xavi rero nubwo avuga ati Real Madrid ni yahabwa amahirwe ariko ngo Xavi arabizi ko nabo bafite amahirwe adasanzwe muri iki cyiciro bagezemo cyo kuba bagira amahirwe yo gutwara Copa del Rey kuko basezerera Real finali bashobora kuba batakomererwa rero bagatwara iki gikombe bakacyongera kuri Spanish Super Cup. Nanatubwira ko Ansu Fati yamaze kugaruka za gukina iyi match mu gihe Ancelotti navuga ko rwose ari kombe ku buryo abasore be bitwaye mu minsi yashize ndetse n'uburyo bakoze imyitozo ngo bimuhe icyizere ko iyi mikino baza kuba bawitwaramo neza cyane. Banatubwira kuri Abdi wafashije ikipe ya Osasuna gutsinda ikipe ya Bilbao mu mukino ubanza wa kimwe cya kabiri none muri Copa del Rey. Osasuna yatsinze kimwe ku busa ikipe ya Bilbao. Ari nabyo Sport itubwira ati ibyo bari bafokasinzeho kabisa babigezeho cyangwa se bifuzaga gutsindira mu rugo ikipe ya Osasuna yabigezeho itsinze igitego kimwe ku busa ikipe ya Bilbao cya Abdi umusore w'ikipe
ikipe ya Barcelona batije mu ikipe ya Osasuna, ari nako batubwira bati abakinnyi b'ikipe ya Bilbao cyangwa se ikipe muri rusange ntabwo yigeze yitwara neza cyane kuko yasufuye muri uyu mukino ubanza yatsinzwemo igitego kimwe ku busa cyatsinzwe na Abdi. Mu gihe rero banatubwira ko ikipe kabisa ya Bilbao izi ntare ngo ziteguye kwitwara neza kuri San Mamés bagakuramo ikipe ya Osasuna, ngo barebye aho bakinnye nabo ku buryo bitwaye ngo ni igihe cyo kubikosora muri returo kandi nibemerere ikipe ya Osasuna gukina umupira nk'uwo bakinnye bari ku kibuga cyabo. Valverde umutoza avuga ati kabisa igihe kirahari tuzitwara neza kandi icyo dufocus nzo no gutsinda umukino kandi intsinzi niboneka tuzabasha kwikarifiya ku mukino wa nyuma n'ikipe ya Bilbao. Ikinyamakuru Mundo Deportivo nacyo kitubwira kuri iyo match, kitubwira kuri Xavi ngo ufite ibyishimo bidasanzwe bya musazi yabaye nk'umusazi. Inkuru yatunguye umunyamakuru wa Mundo Deportivo ngo kubera ko Xavi yatangaje ko uburyo agiye gukina iyi Clasico ngo nta kibazo rwose arishimye uburyo groupe yihagaze nubwo afite imvune z'abakinnyi nka Lewandowski, Dembele na Pedri wari kabari barakoresha imbaraga barebe ko bakwitwara neza. Real Madrid ngo yabwa amahirwe bakareba ko bayihangamura. Ansu Fati yamaze kugaruka. Iyi derby cyangwa se Clasico ifite ikivuze kuri kapiteni Sergio Busquets nta kintu uyu mukino araba akinnye Clasico 46 aciye ku bita Ramos ndetse na Leo Messi bamaze gukina Clasico 45 araba baciyeho bita Sergio Busquets kapiteni ikipe ya Barcelona. Ancelotti nawe kabisa yatanze gasopo yavuga ati tumeze neza rwose umwuka uri hejuru turi hejuru turaza kugaragaza icyo dufite rongo ni gasopo Ancelotti yatanze ku ikipe ya Barcelona nkuko biri mu Mundo Deportivo yagiye bigaruka umunyamakuru wabo. Mu gihe rero ikinyamakuru Sport y'u Catalunya kitubwira kiti ubwirinzi bwo ku giti cyawe baravuga bita Xavi ugomba kwirinda gutsindwa uyu mukino ngo ni umukino w'ubwirinzi kuri Xavi kugira ngo adakomeza kujya ahabi cyane. Bavuga ko yagaruye Ansu Fati ngo basabwa kwitwara neza cyane muri Copa del Rey. Tuvuye muri Sport y'u Catalunya reka nerekeze mu kinyamakuru AS ati iki gikombe na ama equipe yatwaye iki gikombe kabisa ati ni igikombe kigiye guza ama equipe amenyereye iki gikombe kandi asanzwe agitwara ni ikipe ya Barcelona n'ikipe ya Real Madrid kabisa ngo agiye kuba hangana mu buryo bukomeye cyane. Mu gihe rero ngo Kamavinga na Modric bashobora kubanza hagati mu kibuga mu gihe wo bita Ferran Torres nawe ngo ashobora kubanzamo ku ikipe ya Barcelona nk'uko ikinyamakuru AS kigenda kibigarukaho gukina igikombe gihuza ama equipe yabitwaye ibi bikombe bya Copa del Rey. Nerekeje mu kinyamakuru Marikana cyo kigaruka kuri Clasico kivuga kiti buri ruhande hari amateka yo kwandika cyangwa se hari icyo kurwanira. Baravuga kuri aba bakinnyi babiri mubona muri page intérieure yaba Eduardo Camavinga ku myaka 20 ngo icyo kurwanira niki yatwaye ibikombe byose yakenera muri Real Madrid nk'umukinnyi igisigaye ni Copa del Rey ngo niyo kurwanira ko bita Eduardo Camavinga. Mu gihe rero Sergio Busquets Burgos icyo kurwanira niki niwe mukinnyi naramuka akinnye uyu mukino akanitwara neza arabakinnye Clasico ituma arusha undi mukinnyi wari we wese gukina Clasico nyinshi wo bita Sergio Busquets arabagize 46 rero ibyo kurwanira ni byinshi gwini match za kubikomeye za kubiri ku rwego ruhambaye igaragaza ushobora kugera final. Rero Xavi yavuze ko Real ari ihabwa amahirwe. Real yanagaruye Rodrigo Goze mu kibuga ndetse ngo Ansu Fati yagarutse ku ruhande rw'ikipe ya Barcelona nkuko na Marca igenda ibyemeza ugati igitego cy'agatangaza cya Abdi cyatumye ikipe ya Osasuna ijya imbere mu kuba yagira amahirwe yo kuzitwara neza San Mamés ikagera ku mukino wa nyuma wa Copa del Rey. Reka nerekeze mu kinyamakuru Gazzetta dello Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani sindi butinde ku mutwe iki kinyamakuru aho batubwira kuri Zanga ndetse na Cardinal n'abayobozi baya ma equipe y'Imira yaba Cardinal ku ruhande rw'ikipe ya Mirase muramubona mu ikote ryiza cyane suit imbere arimo umwambaro wa Mirase sibye Cardinal rero ndi ni Zanga umushinwa uyobora ikipe ya Inter de Milan nawe muramubona ku ikote ryiza cyane vest ariko imbere arimo umwambaro wa Inter de Milan. Ibinyamakuru bize gucuruza mw'abantu mwe baravuga ku ntambara yo kugira ngo aya ma equipe yombi agire stade ya buri kipe ku giti cyayo. Ni ama equipe asangira San Siro ndetse na Giuseppe Meazza ariko bari mu ntambara zo kubaka stade zabo Imira. Mu gihe rero aho kubaka stade yakomeje kugenda haba ikibazo cyangwa se ni intambara itoroshye. Nyuma yo Cardinal umuyobozi wa Mirasa huye na Meya Sala ndetse na Gavana Fontana bareba uburyo ikipe ya Mirase ngo yahabwa uburenganzira kubaka stade mu buryo bwihuse. Mu gihe rero nako Zanga nawe yahuraga n'abayobozi aho Asago ndetse na Rosano muri kara gace kabasha kuhuba stade wo bita Zanga nongo ni intambara ikomeye yo kuzagira stade kuri buri equipe bose bari guhunga kuba bakinira kuri stade basanzwe bahuriraho. Rero ngo ni ibibazo bikomeye cyane ni igitekerezo cyazanywe n'ikipe ya Mirase. Inter de Milan nayo kuri Zanga aravuga ati na mpamvu yo kugira ngo nsigare inyuma atazaneza n'abantu nangire kaca ku buryo ikipe ya Inter de Milan azagira stade yayo ku giti cyayo iri no mu biganza byanjye nkaba ari nge wayifasha kubaka stade. Mu gihe tweta tujya ku ikipe ya Juventus de Turin mu kinyamakuru Gazzetta dello Sport banatubwira kuri Paul Pogba Rabire kabisa ngo nyuma yo kugaruka
Barca yaciye amarenga ko azafasha ikipe ya Juventus de Turin kurwana kugira ngo barebe ko bazoma ekipa azabemerera gukina imikino y'Iburayi cyane cyane Champions League. Anabyo mu kinyamakuru Corriere dello Sport avuga bati kabisa Mourinho araza guhanwa ahabwa imikino ibiri adatoza ikipe ya Roma nyuma yo guserera no bita Sera. Ni umusifuzi wa kane yararimo amusagarira cyane anamubwira amagambo akomeye. Nyuma yo kumubwira amagambo asa nkaho bavuga ko adakwiye, nyuma y'ayo magambo mabi cyane yabwiye umusifuzi wa kane, Mourinho rero araza guhagarika imikino ibiri adatoza ikipe ya Roma. Gusa ikipe ya Roma nayo iravuga ko ishobora kuba yaza kujurira kuri iki cyemezo, mu gihe tuvuye ngo banatubwira muri page intérieure ku ikipe ya Juve nayo iri kujuririra ku cyemezo cyafashwe cyo kuyikuraho amanota 15 kubera Plus Valenza, ukurya ikipe ya Juve irifuza ko ibihano byagabanuka birimo nuko amanota yava kuri 15 akajya ku manota 10. Rero ngo byahita bifasha ikipe ya Juventus de Turin y'umutoza Allegri ndetse na Pogba wagarutse ngo ari bubafashe cyane ngo bashobora kugira amahirwe yo kuzakina Champions League imyanya ine bakaba bayibona, mu gihe banagabanyirizwa amanota bakaswa akava kuri 15 akajya ku manota 10. No gutegereza tukareba. Ikinyamakuru Tutton Sport nacyo gikomoza ku ikipe ya Juventus de Turin ngo iri mu bujurire bako yagabanyirizwa ibihano, gusa ku myanzuro yafashwe babwiye Juve ko itajuririrwa ariko ngo izashyiramo imbaraga irebe ko bishoboka, banishimira ko Paul Pogba Rabile wagarutse ngo ari umukinnyi uri muri mood nziza cyane ndetse ufite imbaraga zo kuba yafasha ekipe ya Juventus de Turin mu buryo bwose bushoboka. Ari nako bavuga bati ni umuziki mwinshi cyane ugiye gucurangwa Paul Pogba yazanye, atazanye imbaraga umuziki uracurangirwa ba adversaire, ku buryo ikipe yo biraza kwerekana ko gahunda ihari ariyo kwitwara neza cyane. Bagaruka kuri Mourinho ushobora guhanwa imikino ibiri adatoza, ariko ngo ibi hano bindi bikaba biri imbere ngo kurya gugiye gukomeza gukorwa iperereza ku magambo yavuze ndetse n'ibiyo yagiye akora kuri touchline, ku buryo na investigation irakomeje ku buryo ashobora no guhanwa n'ibihano birenze imikino ibiri. Gusa n'ikipe ya Roma yamaze kwemeza ko igomba kwitijurira iki cyemezo. Ikinyamakuru Il Romanista cy'Roma nacyo kitubwira kuri iyo nkuru ya Jose Mourinho, batubwira ko ikipe ya Roma yiteguye kuza kujurira mu buryo bwihuse cyane Mourinho nahagarikwa iyo mikino ibiri nyuma y'ikarita itukura yabonye bakina n'ikipe ya Cremonese, aho rwose ngo bagomba gushyiramo imbaraga bakajurira kuri Special One wabahawe iyo mikino, ngo dore ko rwose byaba ari akarengane nta butabera burimo. Nibyo nubwo yaba ataravuganye neza cyangwa se yarashyamiranye n'umusifuzi wa kane ngo bakanarebye icyabimuteye ndetse n'icyo yaburanaragaho. Rero ni bikomeje kugenda bizamuka mu kinyamakuru Il Romanista. Umutoza Jose Mourinho tutaramuvaho, uyu mutoza ukomeje kugenda arangwa n'udushya, agize atyabona ikarita itukura match ya Roma na Cremonese, ariko uyu mutoza yari yagiye kureba match y'abato batarengeje imyaka 14 b'ikipe ya Lazio ndetse n'ikipe ya Roma. Agira atya Mourinho mu ijwi riranguruye akajya atoza abakinnyi b'ikipe ya Roma ari kure, akababwira ati umukinnyi wa Lazio nagucaho umuvune ntagende ngo ajyane n'umupira. Abantu baraseka barawera ati rero umuvune rwose, aho ngo ahandi yakoze agashya naho umukinnyi witwa Alexandru Miru, uyu ni umukinnyi wa Lazio yabatenegeje imyaka 14 muri iyo derby y'abatoya. Rero ngo yagiye gutera penalty, Mourinho aratungurana rwose mu gihe abandi batuje bibaza niba penalty ijyamo cyangwa itajyamo. Mu ijwi rirangure yatangira kubuwinga uyu mukinnyi asa nk'umukanga kugira ngo iyi penalty atayinjiza. Mourinho rero no dushya yagiye akora ku buryo ikinyamakuru Corriere dello Sport ndetse na Il Messaggero ngo byatunguye abantu muri Lazio bavuga bati Mourinho none afite agashya gakomeye cyane, cyangwa se nawo bakomeje kuzana udushya umutoza Jose Mourinho mubona yifotozanyije n'abo bakinnyi b'ikipe ya Roma y'abato imaze gutsinda ikipe ya Lazio y'abato bategereje imyaka 10 n'ibitego 2-1. Mourinho avuga ati strategy zanjye nababwiye ni mubona ko zicyuye umukino, ariko the Special One we. Nageze mu kinyamakuru Abora mu gihugu cya Portugal kitubwira kuri abo bakinnyi babiri mubona muri page intérieure y'aba Ignacio Goncalo ku ruhande rw'ikipe ya Sporting ndetse na Alex Grimaldo w'ikipe ya Benfica, ngo Benfica nabwo izigera irekura mu kureba ko bamwongerera amasezerano mu gihe ikipe ya Sporting bishaka ko haguma kugeza 2027 harimo n'indoption y'umwaka umwe kuri Ignacio Goncalo. Ku ruhande rwa Sporting kuri Ignacio Goncalo bifuza kuzageza 2027 hafi n'umunani bamufite, ngo bahita bamushyira kuri release clause hagati miliyoni 60 na 80, ikaba ariyo release clause y'uyu mukinnyi Ignacio Goncalo hagati ya miliyoni 60 na 80 umushaka akaba arizo azatanga. Mu gihe ikipe ya Benfica ngo nta kurekura, baravuga bati turakomeza gukora ibishoboka byose uyu Munyespagne tuzamugumane yongera amasezerano bita Alex Grimaldo. Twerekeje mu kinyamakuru Record cyo cyagaruye ya nkuru y'ikipe ya Benfica ishinjwa kunyereza imisoro ndetse no gukoresha impapuro mpimbano, aho ikinyamakuru Record gikora titre kivuga kiti amafaranga arihe, ngo ikipe ishinjwa kuba yaranyereje miliyoni n'ibihumbi 600 by'amayero mu misoro yagombaga kuba yishyura. Rero ngo bikomeje kuba hatari, ikipe ikomeje gushinjwa no gukoresha impapuro mpimbano ndetse no kunyereza imisoro kuba hoze bayobora iyi ekipe ngo bishobora kuyishyira mu mazi abira nk'uko Record igenda bitubwira.
ku rundi ruhande record natubwira yuko rwose mu mwaka utaha cyangwa se muri sama ikipe ya Sporting iza kongeramo amaraso mashya muri iyi equipe. Sporting igiciri bw'ibandeho ngo ni mu busatirizi barashaka kuzana abandi bakinnyi, mu gihe ku ruhande rw'iki kinyamakuru banatubwira ku ikipe ya Sporting ikipe kabisa ngo igomba kongeramo amaraso mashya muri sama, aho bashobora gushyiramo abandi bakinnyi cyane cyane mu busatirizi. Banatubwira ku ikipe ya Sporting y'abatoya batarengeje imyaka 19 muri UEFA Youth League bitwaye neza cyane ku mugoroba mu mikino bakinnye. Umukino abahuje n'ikipe ya Ajax Amsterdam, ikipe ya Sporting yatsinze Ajax ibitego 5-1 mu batarengeje imyaka 19, nako batubwira ko ikipe ya Porto yagayitse imbere y'ikipe ya Liverpool kuko banganyije igitego 1-1 bageze muri penalty zibesheshatu z'ikipe ya Liverpool kuri 5 z'ikipe ya Porto. Rero bavuga bati Porto yamaze kuba igenda. Ikinyamakuru Ojogo nacyo gikomoza kuri uwo mukinnyi Abdul Fatau Isahaku, uyu mukinnyi w'umunyagana watsinze hat-trick mu bitego 5 ikipe ya Sporting y'abategereje imyaka 19 muri UEFA Youth League batsindaga ibitego 5-1 ikipe ya Ajax. Ati uyu munyagana agaragaje urwego rudasanzwe rero nk'uko makuru record ndetse cyagiye gisangira inkuru na Ojogo nagenda bigaruka bagenda bagaruka kuri uyu munyagano wabaye inyenyeri ndetse wabaye ikimenya bose wabaye inkuru mu gihugu cya Portugal. Twerekeje mu kinyamakuru L'Equipe cyo kitubwira ku rupfu rwa nyakwigendera Justin Fontaine, uyu muregendere nabyo bavuga bati uri umuregendere uzahora uri umuregendere. Rero uyu mukinnyi wakiniye ikipe y'igihugu y'Abafaransa Le Bleu Lecoq yibukirwa ku gutsinda ibitego byinshi cyane mu gikombe cy'isi kimwe, yavutse mu 1933 yitabye Imana 2023. L'Equipe inatwibutsa ko ikipe ya Marseille yakubise hasi kabisa gahanga nyuma yo kugayika imbere y'izi ntwari za Anes. Rero ikipe yatsinze Marseille kuri penalty 6-7 nyuma yo kunganya 2-2 kimwe cya kane cya Coupe de France. Ikipe ya Marseille rero yahagayikiye mu buryo bukomeye cyane, bavuga ati ikipe ya Marseille yazimiye mu buryo butunguranye. Romeo Lavia, uyu mukinnyi w'ikipe ya Southampton Descent bavanye mu ikipe ya Manchester City, uyu mukinnyi w'imyaka 19 umeze neza cyane. Ikipe ya Manchester United adjoininze andi ma ekipe amaze iminsi amukurikirana. Chelsea niyo iheruka kutubwira yuko yashakaga uyu mukinnyi ariko Chelsea bisa nkaho byagenje make. Manchester United ngo nubwo ishaka Jude Bellingham na ba Frankie de Jong, Den Mail atubwira yuko ikipe ya Manchester United yifuza kuzana Romeo Lavia. Bivugwa ko n'ikipe ya Chelsea na Arsenal zitarakura amaso kuri uyu mubiri y'umuhanga cyane, ndetse na Manchester City ngo itekereza ko mu minsi iri imbere ishobora kuzamugarura. Manchester United yinjiye muri gahunda yo kuzana Romeo Lavia. Ubwo ikipe ya Southampton Descent yamuguze miliyoni 14 z'amapaundi mu ikipe ya Manchester City. Manchester City irangije nayishyiramo buyback clause ko yamugarura ariko yishyuye miliyoni 40 z'amapaundi. Rero bavuga bati iyi deal yo gutwara Romeo Lavia izaba ari hatari gusa n'umukinnyi utanga icyizere cy'ejo hazaza mu buryo bukomeye cyane. Josko Gvardiol, umukinnyi w'umunyakroatia ukinira ikipe ya RB Leipzig, ikipe ya Chelsea ngo muri Samira mugarukaho byanze bikunze kuva 2017 ikipe ya Chelsea yiruka kuri Josko Gvardiol. Rero amakuru ari nuko ikipe ya Chelsea itagize ikisitaza cyangwa se ikikoma mu nkokora birashaka kuzana Josko Gvardiol muri Sama gusa muhangane n'andi ma ekipe ku buryo miliyoni 97 z'amapaundi n'ikipe ya Chelsea yasabwa kugira ngo izane Josko Gvardiol. Alexis McAllister, uyu mukinnyi w'ikipe ya Brighton and Hove Albion nyuma ya ikipe ya Liverpool iteye intambwe yo kugira ngo irebe ko yamutwara. Twabigarutse mu makuru twabahaye, ikipe ya Chelsea yakamejeje yahagurutse irashaka kumutwara ku buryo Chelsea yizeye ko Graham Potter wanamutoje ashobora kuba yamureshya akamuzana mu ikipe ya Chelsea avuye mu ikipe ya Brighton and Hove Albion. Reka nkomoze kuri aya ma ekipe yo muri Big Six mu gihugu cy'Ubwongereza. Aya ma ekipe mwabantu mw'imishahara yarazamutse ugereranyije n'imyaka 5 ishize, no kuva 2017 kugeza iyi sezo ndetse nishize irangira. Ama ekipe yagiye azamura imishahara muri iyo myaka 5 ishize. Bavuga yuko ikipe ya Manchester United mu myaka 5 yazamuyeho umushahara ku kigero cya 45% ayihagaze kuri miliyoni 384. Niwo mushahara Manchester United ihemba abakinnyi bayo. Mu gihe ikipe ya Liverpool yamaze kuzamuka yaciye ku ikipe ya Manchester City. Liverpool yazamutse imishahara 75% ubigeze kuri miliyoni 366 z'amapaundi. Manchester City miliyoni 354 z'amapaundi ku mwanya wa gatatu yazamuye umushahara 34%. Chelsea ku mwanya wa kane na miliyoni 333 z'amapaundi. Ikipe ya Chelsea yazamuyeho umushahara 51%. Tottenham Hotspur ku mwanya wa gatanu umushahara bagezeho
ni miliyoni 209, umushahara wazamutseho 66%, mu gihe ikipe ya Arsenal iri ku mwanya wa gatandatu n'umushahara wa miliyoni 206. Umushahara wa Arsenal mu myaka 5 wazamutseho ku kigero cya 5.6%. Kuri Manchester United bavuga ko icyazamuye umushahara muri iyo myaka 5 ni umushahara bahembye Cristiano Ronaldo w'ibihumbi 480 by'amapaundi ku cyumweru. Uyu mukinnyi wamaze kujya mu ikipe ya Al Nassr, umushahara usa nkaho wagiye bawurekipera, ndetse na David ya uhembwa ibihumbi 375 by'amapaundi ku cyumweru. Vuga ati abakinnyi no bagiye bapandisha muri icyo gihe cyose umushahara w'ikipe ya Manchester United. Gusa ikipe ya Liverpool bigendanye n'abakinnyi yagiye isinyisha basa nk'abongereye cyangwa se nabo yongereye amasezerano nka Andy Robertson, Fabinho, Jordan Hando, Van Dijk, Virgil na Trent Alexander-Arnold bongera amasezerano bagiye babashyira ku mushahara uremereye, ndetse na Mohamed Salah usigaye ahagaze umushahara wa bihumbi 350 by'amapaundi ku cyumweru. Ati ni kimwe mu byazamuye umushahara w'ikipe ya Liverpool. The Cops ari nayo yazamutse ikayitica ku ikipe ya Manchester City. Mukomeze mugubwe neza cyane.